guru sar chingruma me KKCA tumpen mithasa hemalong phirangkya me kangni lang me pialong unity victory and prosperity rally ke paman pon KAMS FC tum 3-1 goal pen defending champion of Beijing Tour FC phan ke parempon Karbi long life ada babirta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponing thang Mati jong chikloni phai phorni Karbi kurusar chingruma me KKCA tumpen amitha sai hemalong phirangke phaponsi kiwang janingkan aron barim ningkan segame pi ajai me ki paman pon jialong kadokave aron barim ki kroyara tum ningi sivat pen kachitodun pejia phan kachuningri padopon Kidam tang mati jong ni phai clear ni dipurong supi mati pungalong kedo arboretum cum craft center along Karbi aron barim anim rokom kang thur lapen kipang tang ponje phan kachethan kachimum ame paman ponno labang so melong aluhi sar po man pen Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dunsi RDP dunno kibang ji suri hinira inkorapli ar koya chiklo hut Karbi aron barim nim rokom kirimatum ningkane sek radamai pi kipaman ponolong lakhini so se Karbi aron barim nim rokom kirimatum kachetong dunje phan chuningri ponlo Labang so melong KKCA kiripia tumpen adon tina tumanta kachetong dun edjia phan birta chipi po pusi KKCA chunbang Wilson tisopen ningje pon lapen labang so melong mithang pindeng sumpot kaching thang edjia phanta pachini pon thu tum ning arong pen itu mana phan churu lo lapen Karbia rat ladak ni tumbong china nam ki pu along na chetong dun pen kat do gawe aron bari ma rat do an ahir jumelo lapen ladak Karbiang long Kido prong asumsi Karbi arat ahir jumero pusini tum ni charong lo athema il tum kaching hon nai Karbiang long Autonomous Council along kachari manpeng ke thenai il tum sumsi akhe kaching hon il tum Karbi akhe kaching hon nai manpeng ke thenai akhe hai sir Dr. Tuliram Ronghang CM sir lapen team Karbiang long lapen asong do an pen labang so kamatha kache ton rap abang ke isi arna mahir jumi pusini tum KKCA pen bang itu jong pon thiblo Karbi aron barim nim rokom kirimatum non kiwang ji ar koy chiklo along me ka paman ponalong adon tin mate abang phutinta bongkrok kache pondun si arna mahir jumi ke hang pon rap pejia phan KKCA me khu dhon sing teron pen pachini pon minute ge ni tanang chetong dunang po lapen itu kaduk kawe edon inur Karbiang long arat bang suar ni mohot pono tangte lak ni tot kali lak phok edo Karbi itu cetonang po itu maphan ke non ke minority ason seman thu del itum sik sidul ke do khai phansi non ke adars long nang bikok lo adars mane adar Karbiang long ta adar nang bikok lo tangte kilang no da lasusi itu maphan ke Hindu ta kali Kristen ta kali itum ke isik adim do poka khai pina lasi nona bang itum labang sonim kachaklang dunia phansi noga chingrum nang poka cheto nang polasni itum ta Karbi kurusar chingrum amai pusita ki pono itum News Desk report Karbiang long live Matijong chikloni phai phorni Bharatiya Janata Party hin pen langme pialong Unity Victory and Prosperity Rally pu athepi ke en pon pen radame pi ki paman pon Nijang Karbiang long alu BJP song hin pen langme pi puarong along Mesen pen Unity Victory and Prosperity Rally pu athepi ke en pon pen radame pi ke pachun pon Bangso me along local MSC Pawan Kumar Rai ahin pen si me chari ponno me along aluhi sar po mana peng pen Karbi Autonomous Council ACM Dr. Tuliram Ronghang chetong dun Aluhi man pen MLA Rup Singh Teron MLA Vidya Singh Leng EM MAC Karbiang long lapen West Karbiang long BJP me phu atum chetong dunun tin me along bang pharo ke thom sociara tum Congress ASDC lapen APHL sia song pen TOC BJP song long chipa ob dunno labang so me along self help group atum aphan suri kep achek pajer pon rat aphan ke panong pen agriculture asai kama hin penta akijoi pen spraying machine ron ponlo lapen kiduk det ke boy der rat aphan matha ponsi pekar omate kombole pak ron ponlo labang so long hana chili hana mu anparta therang sitami nimarli atuma phan pajer pon
phirang ke tum si emaphan karju panalam thi arju iksinang to amen unity kaching di lo plong victory hai lo plong ke kaching thu asa yang dengan da chun asile tum kan yang long ke tum chun ling si pen lo lo plong te handbrake pen cheng lo tapi jara sayang deng ta tum chun jara sayang deng lasi il tum yo si ning si pen to lo plong ke hai vek ji hai lo plong te kaching thu sayang deng ka chun Bas amen kita unity, victory and prosperity. Election juga itu kalau konstitusi nasun rata mai pilih karbiang norat itu mat longkar rock tapi itu akhir dunia pilih Kasih so akhir jumi nang pi ateng kan itu mat ada kesum sayang de kapicun je pansin itu tingkar no along pina konsensi kami inton te pin itu rata tinggal di dalam teke rata tu kemang rata tu kisum bin bidok je aso konsensi ke klem ponjima aya sai ang ding kapicun je pansi itu tingkar ben nakong Kironi pen mohanteron karbiang long life Karbiang Long Sports Association Kasa Pen Patirpi Ponsi Ingdeng Krepo Kasa Club Footballman Championship Surinira Inkora ke thoma pharman Kalitang Kajok Intipi Lapen Kalitang Monsing Tiso Chikimomen Pen Kipathu Kachipati Paduponlo Bangso Kipathu Kachipati Long Karbiang Long Thomas Council M Amar Singh Tiso Ahin Pensi Nong Eaphan Dihin Kirap Pipajirdun Matijong Chikro Niphai player ni Arni Kang Sama Porhut Ingdeng Krepo Kasa Club Football Men Championship Surihini ra inkora ke thom angdung kiti mate final match ke pathu panalong KAMSFC lapen OV Chingthor FC ang bongsi por phai phopen Karbiang Long Sports Association mate Kasa pathu aklamlong pathu ponlo ki pathu por ke chowa hut anabang ke Karbiang Long Morning Star Football Club hinpen Sindolian Khongsai goal hini lapen Desmat Murmur ahin pen goal isi thaponsi kadokave pen goal ke thoman chepalong ponlo Halapu OV Chingthor Football Club atum sitame bor ipiklo bon sitame goal isiansi chetu dunun chorlo labang sojok Ingdeng Krepo Kasa Club Football Men Championship surihni rain kor ke thoma bangke KAMSFC mate Karbiang Long Morning Star Football Club atumsi kecheng sianong e chepahai ponlo Labangso Football ki pathu ka chepati ajar megalong Karbiang Long Morning Star Football Club pen Kumolson Rong Pharsi best player no e chepalong ponlo Karbiang Long Morning Star Football Club pen Gogen Han Sisi best goalkeeper nong e chepalong ponlo Labangso final match ki pathu ajar megalong Aluhi Sarpo Man pen Karbiang Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang chitong dunno Aluhi Man pen MLA Dor Singh Ronghang Karbiang Long Thomas Council EM Amor Singh Tiso Karbiang Long Thomas Council EM, MAC, Karbiang Long Thomas Council Board Chairman, Kasa General Secretary, Dr. Pankaj Teron, Kasa Football Secretary, Horen Inti, Kasa Klembang, DSO Relief Ronghang, Lapen, Tiso Family Atum, Ahin Pen, Chetong Dunsi, Mesen Pen Jaimek, Chun Ponlo. News Desk Report, Karbiang Long Live. Pinia Birta ke lapuan si, Kang Ton Poniklo, Kardon.